ububi bokuthi ingane uhambe uyogana nayo ngentombazana uma wayo uyokubona mhla wafike yakuthwesa ihlazo phambili afike yazaswa abafana bakhona ukuthi kwakungafanele ingane entombazana ihambe nonina yogana ngoba lento lena yokuthi ingane ingasali komane bangazi iqhamukaphi kodwa ke abantu bayibeka izathu zabo ngendlela abayibeka ngaka kanti isuyifuna ukuyicabanga ukukhula hayi ngokwama feelings ukuthi lengane kusasa kuzokwenzeka iboshelwe impilo kabili kuzokwenzeka lapha ifika izale ithola abantwana njengawe njengoba nawe kwanda sibongo sakhona siyihlazile kuzokwenzeka lengane emangabe mhlawumbe kwesibili ilotsholo endaweni wrong ilotsholo kulo baba lo okuyena oyikhulisile kanti akusiyona ingane yakhe adla inkomo ongafayela zidle noma ngisho ukuthi uyikhulisile kodwa ngeliqiniso lisemathongeni angimele adla inkomo engaqhamuki ongasozona ezakhe engahlangene naye kuphela kufanele anikezwe isondlo sakhe njengomuntu okhulisa ingane engaqhamuki kuphi esendeni lakhe ngoba lento yesondlo iqhamuka kumuntu ongayikhulisanga ingane amikali iqhamuka kumuntu ongayizali ingane ayiqhamuki kumuntu othothi ingane yakho manje meba noma yakubo abethu abakubo kwayo abakhipha isondlo cha mangabe kukhokhelwa ingane sokukhokhelwa ingane ukuthi siyayihlenga siyisa kuphi siyisa kababwayo esondlo ayingenwa ngoba uma meba kufana uthi kubo isondlo sikhokhwa kumuntu othola ukuthi ubevele ikhulisa efana nomuntu wenza ifavor ngoba lengane akayizali kodwa ifike noma wayo ngithi ke mina kufuneka abantu ngelinye ilanga bawubona sebengena enkingeni ukuthi ungayishiya ingane komama uma uhambe nayo uyogana nayo ivumelana nomyeni wakho ngoba naye lutho uthando kwenza ihlavu eziningi ngoba yena okoqala kahlala ekhaya uyasebenza mhlawumbe ngabe usempumalanga usekuphi nendawo usebheki ubanibani koGoli koThekwini uyasebenza bese nivumelana ukuthi ingane efuneka iyohlala noma waye emzini ibi ngentombazana isikhulile ngoba sinamantombazana amaningi namhlanje agane esibongweni esisodwa engawandawonye ngesimo sokuthini umuntu ewumakoti waba nomakotshana umakotshana lokuyena ofaka inyongo yomqhoyiso osuke ukuthi ngalelanga mhla sekufanele sekumele yoshiswa lenyongo kwenza umbondo osuka kubo kwakhe yoshiswa lenyongo ngasuke efakwa la ngoba inyongo lefakwa la inikeza umakotshana ayifaka umakoti kusuke sekuphambene imifaka umakoti uyachelwa ngenyongo kunamantombazana amaningi agane esibongweni esisodwa egane izilemane ngoba yafika injani yafika nomakoti ezokwakha ubuhlobo la ekhaya babona ubhuti bakhonti nayi intombi mhlawumbe bagcina sebetshelwa abanye bagcina sebemithisana kwabona ngalihlazo ukuthi sekothiwani kubo kwalengane ngoba lengane izoba umakotshana la base kwenziwe icebo lokuthi ongcono akuhamba abakhongi boyikhokhela ukuze indaba injani iqonde kungabe sekuba yicala kubo kwalengane koyise ba ukuthi lengane siyahamba laphana kanti ingane siyoqaniswa ngayo sekudayiswa ngayo kugcina sekuba inkinga into eyicala so ukuze umnomzana avala umlomo bakwakuvele kuhlanganiswa inkulumo kuxoxwe lengane kokunye uthi bazoyishela ngisho bengayenzanga ihlava sokuthi ikhulele beyishele ngobani babona intombi bona so maningi amathuba ukuthi ingane yakhe endodakazi abafana bakulowa muntu befike bebona intombi iphinde ithola abantwana njengawe ikufaka ehlazweni elikhulu ngoba ingane yayivelisa la komani mebayo sibayeke laba bana information abathi akekho umuntu wakomalume ayekho umntwana wakomalume so bese babone labo naba sabangazidalwa ngendlela yabo ngoba ngicabanga ukuthi kuphupha emini ukuthi ungazothi wena ayikho ingane yakomalume ekubeni kunabantu abaningi ngisho wabona abangabathandazi abangasebenzi ngethongo la kababa abasebenza ngethongo la komalume abantu abaningi abavuse amakhaya komalume babo kuyibona abangongqoshize namhlanje kuyibona bamisa amakhaya bese kuthiwa kunabantu abazothi la kumina bethi ngidukisa isizwe ayikho ingane yakomalume nabo labo bantu abangazidalwa bebodwa kukhomba ukuthi impilo yabo umsamo abufile ufe kuseni wafemini wafantambama akukho la right khona sidlula ke labantu abafelwe emsamo ngithi mina ingane le eyakomani meba uma usiyogana lapha na wena shingane izofike la bebona intombi abafana bala beyishele belihlave esibhlungu beyikhwelisa izali ngoba futhi benesiqiniseko sokuthi vese abahlobina lengane abahlangana na bese ungena ehlazweni kugcina sekube sengazi ukuthi lo wamuzi kuzasana abantu ekhaya elilothe egcekeni kanti wena ufike nengane okunye lengane izothi ilotsholo kulo baba lo babamukela ilobolo kanti yena njengomuntu okwazi wayikhulisa lengane mhlawumbe usezwayibika ngisho emsamo wazi wachazela idalwa zakhona into esusidingakala kulo baba lo ukuthi athole isondlo siqhamuka lapho kwelento yesondlo kumuntu obenengane obengayizali yena kodwa uyikhulisile
hayi ukuthi kuthiwa ubaba uma ngabe ufuna ukuthatha ingane yakhe komalume akhiphe isondlo kanjani ngoba leya ngane komalume yikubo. So leli gama lesondlo liqhamuka lapho-ke inkomo zesondlo kufuneke ziphume kumuntu obekhulisa ingane ongayizali esendlini, ngoba ingane uma ngabe ifike nonina wayo into esikufuneka iyenzeka umzali uma kade ibikile lapha emsamo yakhula kusuke kufanele uma ukuthi mesikhulile ngalesi khathi sebebona isikhulile kufanele bese ubaba wayo lo ongayena owegazi ngqo noma engaphuma esendlini lakhe kufanele ukuthi yena asuke straight asho